salva de palmas. دەکا ئەم چەپکەکە گەرم ji خودان ئیسا دیار بکن. Ez ê îro bi kesên civayî re beşdarî mijarekê bibim ew ê alîkariya gelekan bike da ku xizmeta milovaniya ku Xweda îsa ji kiriye xwe re kiriye fêr bibin. Gotina Xwedê di İncîlê de ji me re diaxife û dibêje got em berxin ji şivanekî qenc re. Pir baş e di Zebûra 23 de dema ku Dawud bi ragihandineke pir diyar ji dêrê re axifî. Xudan şivanê min û kêmasiya min çê nabe. Divê dêr hişyar be ku tiştek jê re pêwîst nîne û her tişt jê re hatiye dan. Min dajo çêrgehên kesk û min dibe ser cokên avê û dirûna min hênik dike ji bo navê xwe. û ku ez di newala siya mirinê re jî mişiyam ez ji tu xerabiyê natirsim çimkî tu bi min re yî. Çûyê te û kopalê te bi min re ne. Tu sifrê li pêşiya neyarên min ji min re ava dikî. Te serê min bi don mesih kir. Tasa min di ser ve diçe lêbelê qencî û dilovanî hemû rojên jiyana min li pey min tên. Di mala Xudan de hemû rojan bijîm. Heta Dawiyê xoşewîstin. Dawud pêxemberê Xudan bû. û ew qet li ser xwe nediaxifê di vê Zeborê de. Lê ew wî pêxemberîtî dikir ji dêrê re. û ez dua dikim ku ev fêrbûn ronahî bê ji fikrên me re û guhartinek bê ji jiyana me re. Deka em kitêbê xwe nipîroz vekin li ser pirtûka Mîxa beşa pênca û ayeta çara. û radwesta û diçêrîne bikarîna Xudan û bi meznahiya navê Xudan Xwedayê wî û mancê dikin çimku ew anha meznahiyê li dûrahiya xakê dike. Çi qas hêjaya got Xudan şivanê me be. Ya xemgîn ew dildarin û dema got mirovin tên û felsefek jiyana wî taybet hebe û dixwazin got bawermendan pê îqna bikin ê got têkiliya xwe avêtne ser hêza Xwedê û mirov dikarê got xwe û nefsa xwe biparêze û ne bi hewceyê got Xwedan wî biparêze û ji wan derbas bûye got mirov nikare bi jêhatiya xwe û hêza xwe fikrê mirovatî derbas bike. Wisa got Xwedê ew ku lawê xwe îsa şand da got şivantiya mirovan bike. İsayê got di Bêtlehemê de liya hewaza welidî. Weka got li ser zimanê pêxember Zekeriya hat gotin û di pirtûka Zekeriya de hat nivîsandin di beşa çaran de û ayeta şeşa. Qenc guhdar bikin duldarin û vê gotinê. Bersiv dawe ji min re got ev peyva Xweda ji zorbabir re gotiye. Ne bi karîn û ne bi hêzê lêbelê bi canê min Xwedayê serbazan got. Xweda îsa amajeya canê pîroz kir û bi gotinê ragihand ku dema canê bihêkar tê û wehîn dike û we de jo rastiyê. Xweda îsa samandarê asîman û xakê ye lê canê pîroz ew karkere di vê demê de. Lewra Xweda îsa got divê ez herm çiku ku ez dest pê nekim bihêkar nayê ji we re. Canê pîroz ew hêza ku daye me da ku em xizmeta Xweda bikin û rawestin da ku em pendekar û êgo guhdar dike û pê di li ve bipelîne. Dildarin cewşena me cewşeneke giyanî ye ne laşî ye û em nikarin bi hêza laş şer bikin lêbelê bi hêza canê evra. Yazdan ew ê ku melovaniya gelê xwe dike û riha dike û diparêze û bervaniyê jê re dike. Xweda hêzê dide me hêza rihê pîroz da em zora hêzên şerxwaz bibin. Îcar tu rêberî êrîşên îblîs û cewşandina dibî. An bandorên karînê cudayî li jiyana te dibin. Tu di hundirê xwe de herişandinekê dibînî û tu hew dikarî li rû derkevî. Te hewildana hemû riyan kir û ji dêvla geşîpêdanê tu dibînî deynên te pir dibin. Tu di vê qonaxê de pêwistî melovaniya şivanê qencî. Hên tu peyvê dixwînî an li bendekê guhdar dibî. Xudan ragihaneke revekirî dide û hemû riya ramana te diguherê. û tu wî çiyayê ku te weke avbestekî li ber xwe didît û nikarîbû derbas bikira,
دبینی که خدا او کره تنتروسین قومیت و دکاری وان بقلیش که خواه جه ببه اف بخورتیه که جیازدان تنه چه دبه تشتی پیدویه که تو بکی تو لبروی براوسته و دل جیره وکی تبه همو او یان خواست تو جه روچین خوی مودانی این خراب و دینین خوی پر داری چار سریا تیا بتنه ند دانه هوا سامان مالباتی و فروتنا وان دیا دا تو دینین خواه فک بکی اف نریین خدانه خزمتا خدا ایسا ملوفانیا گلیوی بو نما هزا مروفا آکو وید بیزا لبله او هزا رحی پیروزه بویارا خزمتکار صدان آکو ده انجیل دهاتیه کو اهات با ایسا و خلامی وی لبر منرنه بو جه خدا ایسا را گوت از نه جاما کو تو تیکوی بن بان مالا من ده تفی کو نچاره دیتنا چاره سریه که بو جه نخوشیا خلام خوره او به تفگر ما و پرسکریک اوی مزن بو لبر خدا ایسا و جه را گوت هی بریس پیوکه ببیشه و خلام من ساغلم به ایسا پیوا خوراگهاند و او ساغلم کر دلدارنو ایگو ایرو جوه جیجیانی را دخوازه او مزدای جیانیه او شوان گل اسرائیلیه جوه را دخوازه شوانتیا جیانا وبکه و بهیزا رح پیروز داگره چمکی هون بخورتی و کارین ساغلم نابن لبلی به هیزا خدان و رح پیروز و خدان دی جیانا و تجبکه به پیروز باهیان و او نعمت تفده هونه بستینن بناو خدان ایسا ده پرتوکا میخا ده بشا پینجا و راد وسته ملوفانی دکه بهیزا خدان به مزناهیا ناو خدان خوده و ده سبتن چمکی مزناهیا وی آنها حتی داویا خاکیه ده امناو خدا مزن بکن که آن وگرن پرتوکا کارین شاندیان بشا 8 و آیتا 12 فیلیپوس بری خود دا سامریه و کسین سامریین نجی حسکرین گلی جهوبون پشتی دیلکرنا گلی اسرائیل شاهی بابل او گلی کو لسر خاکا وان مانجی بون و جخوره وارک لوی خاکی آوا کربون لی وان گلی اسرائیل حز نکرن و جوان جدا بون چونکو گلی جهو تیکلی بوان را نکر جیانا وان مینا یا خلکی فلسطینیان این کو لی اسرائیل جدایک ببون و نجادنامه فلسطینی هلگردن افنان وک هف کرنکا گنجاوه و فیلیپوس بریا خدا مزگینی لسر سامریان بلاف کر ده هجمارا 12 ده اف گوت قنج وینا بویسن دلدارنو لگاوا وانج فیلیپوس باور کرن کو او مزگینیا تایبت جه شاهی آیازدان رده ده و بناو ایسا مسیح جنو میر عمدین بخزمتکاریا فیلیپوس مزگیندانیا لور هنج سامریان دادوکی لسر دو مجارین بنگهین کرن و اف هر دو مجار دوی ده آرمانجین متوان ده هبن یکمین ناسکرنا کارین پادشاهی و چه مزیارین ما دوی پادشاهی ده هنه و چه جمره آماده بویا چه کاری کوژ منو تره بویا خدان ایسا خوینا خوال سر خاچه رجان داکو ازو تا تفلی یازدان ببن داکو همو ستمین جیانا مهلینه همو هزین اهریمان پرچقاند داکو ام مافدار پیشکیشیا باوک بن و ام کرن جنو میرین نو تا به رسواترین گنهبار و گدا و چوتین ریکرین این دبن کنچاله ده تنه پجراندنا وانج خدا ایساره ده هنتشا خدا ده تینه گوهرتن و دبن این هری خواوین و مروفین هری پیروز لورا فیلیپوس خواست گو پادشاهی خدان شیروف بکه او نه اولکه کو خلکه تیده دبن لیستوک و سرکانین دیره این اولدار را سری وانن نه راستا ده پادشاهی خدان ده تو دبینه خدان تا جخوره دکه لاو و تو ده تکلیا یکسر ده پیره دمینی تکلیه که تی تایبت پیره چه دبه و تی مافین خواه وکا کوری خدان زانبی و تی ببه خودی پشکداری پیره و تی جان وی پیروز وردا گرتن داگو تو ببی پیروز باهیا وی جهانه
دماغو فيلبوس وعسكر ان بوچ و كولك ساغلم بون و كران بهيست و كوران دديتن و لال بيفين اهرمان رذيان و دلشاهية كمزن چيبو چاوا اف چيبو اف تشت بو هكا فيلبوس دو مجارين بنگهين زانبا آيه كم پادشاهية خدان و دا كوكيا مجارا ناميا كو پي شيرتان لخلقه دكن دا كو مروف جدائيا نافبرا اولداريه و پادشاهية خدان ناس بكن تو رزگار بو و تو بو تايبتيا خدان تيكليا تي يكسر پيريا تو جهر پيواندين بوري رها بو تو بگشتي آزاد بو مروفن كو هين فير نبونا خستكا واني گور هيكو خرابي و رامان چوت بكن و افنا تشتيگو خدا دخوازه هون بكن كو تو دمزگينا انجيل گهشتي تناس بكي گو انجيل پاقجا و تببه كسكي راسري خستكين خوا و جه همو او تين خوا رزگار ببي تو دكاري جه همو جريچونان درباس ببي تاوي كو تو فشارا بجي ببيني و به چكي زور لتبه كو تو دنويني ده بزاين ديدن ربا تو دكاري لبرخوا بدي و تو كارين شاش نكي چكو تو بوي افرا لبي هزا جاني پیروز تو گرداي جاني راسري لاچه تايا دماكو تو یکی دبینی تو به ازاروکریه دشوتی و تا ملکتشی جری چونان دبی افته واتایا که تو به تمامتی آزاد نبویه لی تو وکو پیخمبر ایلیا لهمبر پیخمبرین ایزابل سکنی تجی سکنی او کرن گو پیشکشن خوا دیاری بکن و جوان را گوت هون دیارین خوا پیشکش دکن خدای مال خویره خدای و به هیزه دکا پیشکشن خوا دیاری و بکن که ام ببین گو او راسته و او دمك دريج قيريان وجوارا قود دبقيرن دبقو او ريويبي لي برسيفا وبدي إليا او مال خوي دميبو و تشتاقو الودري تشيبو او بدنا خوا بكيران برين كرن و قيريان جمال خويرا او برسيفا وانا بدي و بآقر وري جعزمانا لبرسيف تنبو إليا او سكناندون جوان رقود خوشفاتفا بردن برسيفا في تنيا ازي خداني راستي ازي نشاني وبدم إليا پیشکشگاه خدان آماده کر و پیشکش خوا دیاری کر سر دپان و امر داگو آول سر بیر جاندن إليا نتنه دروشين و خزایی دا کار دکه إليا برسيف جو خدان خواست داگو جوار اثبات بکه گو خدان او خديا و آگرک جعزمان دهات و او پیشکش شاهانه را کر و امجی ام تشتکی وصا دخوازن گوتو ده ترسه کاوی مروف چه بیشن آنوی ابلیس چه بکه نخوت نزانه بی چرا اداری دناف دسته دیا و بفیر اداری تو دکاری سر همو آستانگیان راوسته فیلپوس پرگالا پادشاهی و هزاناوی ایسا فیر دکر بفی ناوی تو دکاری حین خراب بقورینه و ته مروفان شفا بکه تنه بناوی ایسا مسیح هم دکارن تکوین جوشن روحی دا و امتی دا سر کوین و اوی اثبات کرگو او خدای تنه ایگو جدف و نابرده و سرکفتن او تم آمنه بخدان را و راد وستا و ملوفانی دکه بهیزا خدان به مزناهی ناوی خدان خودی و دسبتن چمکی مزناهی وی حتی داوی خاکیه بناوی ایسا ایگو جمره هاتی راگهاندن امر ددن و خدان ای کار تمام بکه بناوی ایسا خدان یه گوتن آخواه راگی هینه و معجزاتا چه که امین امین یا خدان از دعا بکم و استفده باوری ما گوتنا ایرو جیانا گلک مروفا هجاند و ته جهندر وارا آخفیش بو گوتوارا که و از دخوازم کو جیانا که سرکفتی در باس بکم و گوتنا توری بنامه که کوراهی جدل وارا و هنک مروف بخدان رد آخفن و دبیجن یا خدان استناس ناکم و گو گرکا و از دخوازم گو پیروز بم یا خدان وان مروفا آزاد بکا و هیزی بدوا جبو گو لسر هیزین شرخواز بسکنن هیزی بدوا دا گول بر همو آستانگیان بسکنن بکا گو بیجن ناج رحین خراب را ناج نسرکفتنی را یا خدان وان میرا راکا سپاس شتر یا خدان سپاس شترش برگو تجهر دلکی رد آخفی تو خوشکو هیجای یا خدان او ناترسن جهیزین شرخواز جئیرو پیدا چمکی او ین پادشاهیه نه و او پاراستی نجهر خرابیه و سرکفتنا وانا های بناوی ایسا مسیح دوستین من اس باور دکم گو اف یگو چه دبی ایرو دجیانا ودا
از باورم گو خدان دی جانا و پیروز بکه بزیدبون بناوی خدان ایسا. هی باو، هی رح پیروز، کار بکن آنها، کار بکن دی جانا وان مروفی گو بحوجه وانا. از تسپاس دکم یا خدان و ناوی تمنزن دکم جبر گو تو خدا کی هیجایی همو رومت جتره خدان هیجایه دوستنو امین. گلک مروف تینا خباتا خدان لی بیگو طاعت جیره بکن و بیگو دلی خو تفیل بروینا برشینین لبر بلاف کرنا مزگینی و کار خدان لی کس لورتنه گوان مروفان بکریش بوگو دعوتا خو تمام بکن لی امد بینن گو خدان اوه گو فان مروفا دشدینیش بوگو فی دعوت تمام بکن ده پرتوکا کارین شاندیا ده دماغو بطرس او مروف شفا کر او شهدبون ده داگو چاوا معجزت چه بو او پر زحمت بوش بو من گو اسفیم بکم چاوا یه او جی یه گو قد نکت یه دبستانه ده گو بویرین وقفانا گرینگو کور او رافد کل پیشیا یهودیا و دست پی دکه گو هین دکیل سر ایسا و هیزا ناوی وی ده بشا شازدان دا بطرس دبیجه افه یگو ناوی ایسا ده جیانا وده دکه و بباوریا ناوی وی توند کر افه کو هون دبینن و وی ناس دکن و باوریا کو بریا وی لبر و تفان اف تندرستی دایه تف دزانن کو اف زلام قریب گو تف بلوی و هر روشه دریدا اوی دست لبر مروفان ودکر و دما کو بطرس دور در باست بو و اوی خواست کو بطرس تشتکی پیده و بطرس گود زیف و زیر البا من تنه لی از تشتی البا خود دمتا چه لبا بطرس هیا؟ لبا وینا هیزا خدا و زانینا هیزا ناوی ایسا هیا و گوته بناوی ایسای نصرتی رابا و بمشا بدستی وی گرتو وی را کر و او سکنی و هلپکیا و دست بمشیکر ببیسن به بطرس گوت چه؟ و بباوریا ناوی وی توند کر اوه کو هون دبینن و وی ناس دکن و باوریا کو بریا وی لبر و تفان افتن درستی دایه گوتو پیت حسیت ضعیفی اوه فلجی هیزاوی تنبو گو بمشه مروف نابینن و ین دن لسر نوینا مرنی را وستیانا لی باوریا بناوی ایسا یه او تشتیگو الورچیبو یه بکی اری خوشویستنو و بباوریا ناوی وی توند کر اوه کو هند بینن و وی ناس دکن ابدکارن همون کاری خدان بلاف بکن چمکی او تف راستینا بناوی وی ام بتمامتی پیروز دبن و ام آزاد جی دبن باوری بناوی عیسی مسیح رزگاری تینه جبو همون روشین خراب دجیانا مدا هندکارن اولا ببن و رحتیه ببینن دوستنو باوری بله دلدارنو بباوری ناوی وی توند کر اوی کو هون وی دبینن و ناس دکن دکا ام بسکنن و ام دعا بکن دلدارنو خدان درین فرح جمرا وکریه ایرو چه قاسی هیجایه گو ام بتره بمشن ایرو یا خدان و تملوانیا مبکی و تبهله گو ام دمیرگین هیشین ده با آرام ده بمشن از جی خرابی ناترسم و اولبوی من های گو تب مری چوی تو کوپالین تا اولاداری ددن من تو صفری الپیشیان یارین من جمن را اماده دکی تدون دسری من دا لبله خیر و دلووانی او لپیمنتین سپاس شتره یا خدان شبرگو تا افتش تفج مومن کر از لبرتا ده سکنم ده هبونا تا ده یا خدان و نمیش دکم به همو خوشکو براین مرا ای هنا و یه گون مد بیسن ده مالین خدا و یه گون گلکی بحوجه تنه یا خدان و وک خباتکارکیش گوتنا تره همو هزینی شرخواست جانوا دور دکم دبر دركفن جيانا وان بجك جار بناوي عيسى مسيح دركف آنها آمين.